Every hour I need you.
Está aquí
Si un gente descubrir algo precioso, le hace todo su esfuerzo para ser dueño de él. Mas Dios por luz nos sentir para nos mirar claro que gran valor reino de cielo tem, que é verdadeiramente o tesouro de mais precioso que existe. Romana, bom menino. Bom menino, nós estamos no sacrifício de missa para ave já domingo 30 de julho de 2023. Bom menino nos coro God's Singing Generation. Bom menino nos servidor de missa, leitor e tudo que está seguindo nós no momento aqui via de live stream. Bom menino especial também na Mayra de Jesus e família que está presente no meio de nós ave. Mayra estava até por o início de nos missa na Tilburg e é onde é fundador do grupo de oração discípulo de Emmaus. Romana me pedimos nang lanta para a receber pastor Jansen. Nel nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amen. Señor sea con vos. Romanen, si un gente descubrí algo precioso, le hace todo su esfuerzo para vivere dueño de Dios. Mas Dios por luz a nos sentir, para nos mirar claro, que gran valor reino de Dios tiene. Questa verdadeiramente è tesoro di mais precioso che existe. Ma hopi bes nos dabei nos mes caminda, perché nos pedi Dios perdão, dengue cantica di perdão. Lávanos mi cara, Señor.
Madre Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos pecados y líbranos la vida eterna. Láganos reza. Oh Dios, bótanos protector, nos única esperanza. Sin vos poder nada no puede existir, y ningún gente no puede vivir manera bota desea. Muéstranos vos misericordia. Ayúdanos usa el bien un pasajero del mundo de tal manera, que fuera de amor cava nos propega nos corazón la bien duradero. E saque nos te pedimos, por medio de Jesucristo, por nuestro Señor, que ande como Dios te vive y reina con vos, de unidad y Espíritu Santo, dentro del siglo de siglo. Amén. A primeira leitura está sacada por de 1 Reina 3, 5, 7 e 12. Uma noite, Deus apareceu na rei Salomão de sonho e avisou: pedi-me lo que você. Salomão a contestar: Senhor meu Deus, vos a nombrar-me como rei, como sucessor de mi tata David, pero ainda vita mais jovem, minha experiência, atame agora aqui na cabeça de pueblo que vou escolher, pueblo assim numeroso que nenhum gente não por contar exatamente. Senhor, dá-me coração atento para governar o pueblo e para distinguir lo que está bom e lo que está malo. Se não, me está capaz de governar o pueblo tão grande. Lo que Salomão a pedi estava no agrado do Senhor. Deus avisa: vos não a pedir para vos vida largo, ni riqueza, ni morto de vos inimigo não. Vos a pedir solamente gobernar mi pueblo con inteligencia y justicia. Pese conforme lo que vos desea,
Lo me donabas sabiduría y inteligencia, manera ningún gente no estaba tatín, prome cubo, ni lo notin tampoco en futuro. Palabra de Dios. Y por gracia no acaba, sempre vai, comanda sostenere, por il momento combinata, e ora mi vai giuri, non mi si canta, mi E di secondo lettura da tomar fuori carta di San Pablo na Cristianam na Roma. Manam. Nosa ko Dios ta regla turcos pa bienestar di esnang kutastime. Di esnang ko ela llama según su disposición. Pasobra Dios, tawata conocen di antemano y predestinanan para imagen de suyo, para suyo, porque es un mayor de una multitud de humanos. Dios llama estan ko ela presisya, y justifica estan ko ela llama, y laga estan ko ela justifica, toma parte de su mes gloria. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. Evangelio di nostro Signore Gesù Cristo secondo San Matteo. Nel tempo allá, Jesús racconta al pueblo la siguiente comparazione. Reino di cielo está assim aqui. Estava tem um tesouro escondido em um terreno, gente a descobrir
Cova e buraco dere, idi contento e la bende tucos que tabatin ja compra il terreno e. Reina di sera ta sinakitame, un uomo che tabata busca perla bonita, a descobri un perla di hopi valor. E la bai bende tucos que tabatin ja compra il perla. Reina di sera ta sinakitame, e tamanero un reda con una tira den la mano, i cui coe tu sorto di pisca. Ora e reda tabatayen a halen accanto, kai sinta i pone bon pisca den un ember, mal pisca e tira a fu. Palabra del Señor. Ora, Romana stima, na antias nos tinge lotteria, más o menos na tu lugana coso, botahanyo un kiosk chiquito, una vopo vende. Pasovra, hene tabusca e hofprijs. Na Hollanda met kots. Postcode loterij, vriendenloterij. In certi momenti è possibile che tu pensi che mi stop e sempre sto mi gana nada. Ma ora mi stop e dia después e hoofdprijs kai riba mi number. So, laga mi chieda per den. Ma la televisione wordt mira hopi bes hande qua 10.000, 20.000. 10 miljoen florin. E sage un schat, un tesoro grandi. E sage Jesus che men, gut nos messa bei lotteria? No. Pa sopra, e placa di mondo da sorg, come vida tabira mas instabil. Pa sopra, si wordt acostumbrado a vivere in una maniera umile, na bandabò, per esempio. In certi momenti wordt gana 1.000 florin, 1.000.000 florin. Che wordt bij Azië? Wordt tu da riba tu hende kuta banda di kuta bing na bo. Sinang ta bing pa bo, pa motivo kunang ta stimabo, of kunang ta bing si porhaya een party die het tesoro boting. Twijfel komt in je leven. Angst. Het is niet meer de zekerheid. Je hebt dan wel geld waar je van kunt leven, maar je persoonlijkheid gaat achteruit. Je vertrouwt niemand meer. En dat is niet wat Jezus wil. De schat waar Jezus over spreekt, is eigenlijk de schat die we best kunnen verduidelijken in het leven van levende mensen. Zoals Franciscus van Assisi, nog stoort te kunnen zien. Een jonge man in de bloei van zijn leven, genoot van de centen van papa, had vele vriendjes, genoot van feestjes, totdat hij zogenaamd toevallig voor de wereld in een klein kapelletje kwam, Porciuncula, wat helemaal aan het verlebbelen was. En daar keek hij naar dat kruis wat daar hing. En de stem zei tegen hem, Bom esta restaurant mi iglesia. San Francisco comprendeva e sei, que messa dreccia e capia. Cioè la pa sopra, su tata tin placa. La dreccia capia e tabira más bonita, te ainda, e ta e corazon de Basilica na Assisi, Porciuncula. Un capia un po' piccitito, ma no ta e perla, per motivo, que ta voda dreccia bonita,
ma per motivo questa derecha e vida di San Francisco. Pa sobra mais e mais, Francisco ha abrito o coração para gente não que normalmente não te mira. E le prose não. Normalmente è da che leo di no. Ma avere la sentita in suo coração è motivo mi messa bai, mi messa brasche, mi messa dune un sunshi. Contra tutto lo che messa hasi eigenlijk per motivo che è maleta da hobby fazioso. Se lebere krijgt, wat erbij perdi. Ma ela sintico è messa bai, contra tu regla delle temporada è. E la bai, na tua hände, guarda, cotin, nada mais. E la duna, tu recém quella haia di fare risultata, te un momento che risultata attende sé, ma sopra non ti gusti. Ma sopra tabata il dono di placa, è ricchezza, ma è tabata nel suo corazon povero. Ma sopra non che aduna, è hembo povero, algo. Per sé, tabata rabbiaco su io, Francesco. E ultimo, e la bai con na obispo ha messo bise, che non messa donature placafo. E dilante dell'obispo, San Francisco acquita full su paglia. Su nu, e tabata dilante dell'obispo. Per sopra del momento e la donatura cosco hanya fuori risultata, bec na risultata. Per sopra e la hanya è perla di subida del suo amore per Gesù Cristo. E l'amore di Gesù Cristo ha donato sostegno e forza per cambiare subida, per cominciare una vita con allegria, con lach, smile, riba su cara, pa sopra essa amita liba. Avome po 30 e mondo fa di nuovo, pa sopra mi mesta bira mensajero di amor di Jesus pa tua hände, pa fulle creazione. E barrico abira su Romano. E parlano, ascoltano, su predicarsi. Tutto il mondo onde c'è cambia, ma sopra tu hände, e tambe pensi a riparare. E homba aqui da un regalo di Dios per noi tuo. E la bende, na maniera che nos attende dell'Evangelio, turco, o viene tu una turco becna sotata, pa sopra e che abriva delle pobrezza di total. Nada dice, tu questa eine e la partecipa con suo romano e con tue altre hände. E sa che romana stima, da il tesoro di Gesù Cristo, e perla di amore per noi tuo. Amen. Romana stima lagen oss expressarnos fe. Mitacchiera del Dio, Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e di Gesù Cristo, suo unico e uno Signore, cui ha concepido il Spirito Santo, a nasce di Maria Vergine, e a padecere di Ponzio Pilato, ma a crucifisso la necessità e la città invece di Tata Todopoderoso, e le viene paura viva e morte, mi tacchea del Spirito Santo, Iglesia Sacra e Cattolico, ogni peccato, resurrezione e vita eterna. Amen. Laganos reza.
Awe tarde nos resta pa turnos de funtunan ku apai nos dilanti. Nos resta pa Ivan Requena, Ilona Weaver, Clara Martes, Sylvie Ridolf, Stanley Van Eyman, Thelma Sluis, Gabi Saler. Senhor, dona na alma sossego eterno e luz eterna, luz abanan, sossegana paz. Ó Senhor, também nos resta para todos os enfermos que estão sofrendo quebrante de saúde, tu estás na casa, no hospital, para o Senhor sana nan, os humanos sanador. Ó Senhor, a tarde nos resta também para Aiden Rock, que a cumpleaños, para o Senhor seguir guia, Aiden ribe bom caminho nos meses de nar, para assim e por cumprir com toda sua tarefa nan e também fazer seu best. Ó Senhor, Laga das Reste del momento di silenzio. E saque nosso pedido para meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nos semanas está preparando a procissão e mesura nos tem collecte, e posso produrre buona donazione delle pacche di collecte. E manti di collecte. We bring the offering of praise into the house of the Lord. We bring the offering of praise into the house of the Lord, and we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of love. Nos darse ofrenda aquí, en casi Señor. Nos darse ofrenda aquí, en casi Señor. Nos da ofrecendo un sacrificio de gratitud. Nos da ofrecendo un sacrificio de amor. Nos da ofrecendo un sacrificio de gratitud. Nos da ofrecendo un sacrificio de amor. Romana la gran festa per il sacrificio per regalare a Dio Stata Todopoderoso. Láganos resta. Acceptad, Señor, e ofrendan que nos apartamos, for det bien que vos a regalarnos. Láganos poder obra del misterio sagrado aquí,
Panang llena-nos com gracia santificante e riba-nos na alegria eterna de cielo. E sacri nostro pedivo, per medio di Gesù Cristo, nostro Signore. Señor sea con vos. Alza vuestro corazón. Láganos agradecer, Señor, nuestro Dios. Amadata-nos de verita bom para nos, de agradecivo sempre tu camina, Tata Dios Todopoderoso e Eterno, per sangue di Boiù e per forza di Spirito Santo, porquiera volve reunir Boiunam, cu per causa di peccato tabataleo di bo pueblo, cu un reflejo di Santissima Trinidad, corpo místico di Cristo Gesù e templo di Spirito Santo, te alaba por sabiduría infinito. Pese, unico corde angelo nel tuo santo, nos canta yen di alegría. Santo, 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 danos Dios, Señor de cielo y tierra, santo, santo, danos Dios, santo, 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 danos Dios, Señor de nos historia, santo, santo, danos Dios, cuando acompañamos pueblo, cuando viva de nos barrio, de que lucha para justicia, danos Salvador, felicitemos nombrar nuestro sigue proclamar, con mensaje de alegría, de paz y libertad. Santo, 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 danos Dios, Señor de cielo y tierra, santo, santo, danos Dios, santo, 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 danos Dios, Señor de nos historia, santo, santo, danos Dios. Amadat, Señor, que santa bontà e cultura sono in te creazione, qua sale fuori di momento alababo, pa sopra per meno di Boiuno, Signore Gesù Cristo, e per forza di Spirito Santo, bota dona tua creatura vita e bota santificar tuo costo. Nostra glorificavo, pa sopra continuamente bota riunire un pueblo per bo mes. Asina, che foi cammina solo ta sale, te caminda e ta drenta, non te ofrece na boa majestad, un'ofrenda sin mancha. Da pesar, Señor, nos rogamos humildemente, consagrar e ofrenda aqui, que nos a apartar para vos. Santificanam para vos Espírito Santo, para não vir a culpa e sangue de Boiù Jesus Cristo, que manda-nos celebrar o mistério aqui. Pa sopra e a noche con la trascione e mesa coepa y agradeciendo el alababo e la quibra epa y adonena su disciplum pisando tuma poso tu come pa sopra e saquita mi culpa colota entrega pavoso. Et a Dios, et a Señor, et Santo
De mes manera después de cena, el acoge cáliz y agradeciendo, el volve al lavabo y adonena su discípula diciendo, Toma, vosotros bebe dice, pa sopra e sacita e cáliz di mi sangue, sangue di alianza nuovo e eterno, colata drama pa vosso e pa hopi hende, pa pardon di picca. Así saki pa queda coda arriba mi. Leganos professor mysterio non di nostri. Cada vez y nos nos ricordando il soffrimento che voglio a passa a nostra salvazione e anche sua resurrezione ammirabile, il suo subimento nel cielo e sperando alla vez sua venida gloriosa nel fin di tempo, nostro offrecevo e sacrificio vivo e santo a chi, come prueba di nostra gratitudine. Nostra alabamos, nostra benediccionamos e nostra agradecimos. Tira vista ribe offrenda di voglio, che per suo morto a restablecernos in buona amistà. Laga su copa e sangue fortalecernos, para sina nos porta yen il suo Spirito Santo e forma un corpo e una spiritu in Cristo. Ma remes pahasen nos biro un'offrenda permanente per voi, per nos pahania parte in boherencia, Punto che voi escogido na primeiro lugar con la Virgen Maria, Mamma di Dios, che voi apostolo e martir e tu altro santo. Per la intercessione nos conta di hania sempre voglio danza. Nos supplicavo, Signor, per il sacrificio, che reconcilia nos cubo, tambe trece paz e salvazione per l'intero mondo. Consolida fe e amor de boa iglesia durante su passaggio del mondo. Guida nos Papa Francesco, nos obispo Gerardes, collegio di obispo enter clero e enter pueblo che vuoi agana. Scusa orazione di famiglia che vuoi chiara trese junto a chi demo presenza. Tata misericordioso, hala benignamente cerca bo tuo boiuna na onda cunanta viva. Tome den vorrei nos romano defunto, specialmente Alvin Lake e Anna Derwood, tu resnan qua vai for di nos e a morire den boa amistà. Nos spera che aia den go reino, tu junto nos pogosa eternamente di plenitud di bo gloria. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, den kende botaduna mundo, generosamente tu lo che tabon. Per mezzo di te, junto con i dense, na Dio Stato Todopoderoso, la unità di Spirito Santo, tu onore e gloria, ten tuo siglo di siglo na. Amen. Amen.
Retribut, Señor Jesús, nostra resa, nostata, ut alla cielo. O nombre sea santificado. La tua vita sea santificata come in cielo. Dona-nos agora nos fame cada dia, e perdoa-nos nos deve, mesmo nos abonamos devedora, e não nos caia em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos de tu mal, Senhor, e dona-nos paz dane diante aqui. Ajuda-nos com boa misericórdia, para nos quedar sempre livre de pecado, e proteger contra toda tribulação. Mientras nos aguarda a venida gloriosa de Jesucristo, nosso Salvador. Senhor Jesucristo, por avisa por apostolão, me talaga vossa paz, me aduna vosso. Não mira nos pecados, sino fé de boa igreja. Cumpli com a palavra e dona-nos a paz e unidade completa. A vós, que viva e reina, dentro do século de século não. Paz do Senhor seja sempre convosco. Como Romano Cristo laga deseja outro paz. Dichoso es nam que te convidan a cena del Señor. Hasta el ansia de Dios que te quita pecado del mundo. Señor mío, amigo, vamos vini cercami, ma cambia una palabra y no mi
Cristo da nostra vida e sacramento. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, mi estimado, riba turcos y mi deseado recibir de mi alma. Mi no puedo recibir de Santa Hostia, pero dentro de mi corazón a una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Lagami brazabo, correnter mi alma y marami nabo, cultur mi deseo. No lagami nunca separar for digo. Amén. Boa carga mi cruz,
Romano tu vontade? Lagi tu mana bateria dah flow. Romano tu vontade? Ok, danke. Promeku Alex duna participationen. Mi kira Yama, Mayra, Nyahira, Cyrus, Adele en familie, gezin. Allemaal dank je voor dat te jou. Tenen dan goed dat hij veel comienzo aqui na Tilburg. Participar sempre com nos missionários, grupo de oração. E awe, nandi como Steven, nos que duna algo na emissa, que emissa por stigi, que era existir. Anto, nada de corsau, no doutor, no, também a gira com Mayra. Anto, Mayra de comi, que nos for triste, que nos com nos por ajuda, para emissa por stigi. Anto, na triste, uma culto com mancarão, que te invitava tanto a criar depois de missa para comprar toda a mancarona. Então assim nós podíamos ter fundo, assim nós podíamos continuar nos pisa. Deus mencionava então que gesto aqui, então agora que o Papa Deus te move então e nós também. Ik hou het kort, pastoor. Maar na nome da comissão aqui está seguir alguma participação. No seguinte santo sacrifício de missa luta já domingo 27 de agosto de 2023. Já domingo 10 de setembro lutem é Caribe semestre na hele heide cerca Pastor Jansen com cor United Voices of Joy. Mas coisa cultura a comissão a organizar bus trip para turco que assistia aqui. E bus está limitada de 9 de meia for de viruende la 9, pues aqui nana, e lota back 6 horas da tarde na Tilburg. Para mais informação, pode tomar contato com Lucia, na 06 24 50 7888. 06 24 50 7888. Dia 23 de setembro, chamamos no papéis, lá tem bom, dus tem concert at Luchat. Me desespera uma vez ele bom. Essa que é studiedag organizado door de Pater Charles. Ele tomou lugar na Maria Kerk, Hoogvliet, Rotterdam. Inloop e registratie luta quarto passare 9 di meia e dagprogramma mes luta di 10 horas para mitar di 4. Para 4 da tarde lutin e sano sacrifício di missa. Tudo isso que costa 20 euro per persona. Para mais informação pode tomar contato com Indira na 06 51 43 12 95 e Amy na 06 25 Gesù 43 57. Dank na nos cor di awe God Singing Generation. Dank na nos lector e servidor di missa. Dank special também na nos celebrante principal Pastor Jansen. Awe depois de nós estar no sacrifício de missa, nós tem o seguinte coisa para vender: croquete, pastete, bolo de anassa, macarrão, maneira assim de patrona compra tudo, anto é perto. Agora que me pedi toda pessoa que assim aia ou que bendição especial, por favor passe adiante para tomar essa que cerca Pastor Jansen.
Bem na turco assim aia e também assim aia. Danke para vossa presença e feliz dia domingo bom caminho. Está claro? Ok. Mijn estimami is dat die pardon, bij sober na fin de augustus, mino pobing, bij sober meeting op Fiesta Grande met de schutterij. En dan moet ik achter de présence geven, samen met de burgemeester. En dan kon ik het niet maken om niet te gaan. Ja, top. En maar ik hoop dat ik u allemaal zie in september. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. En na de mis is de koffie gratis. En u krijgt allemaal 2 consumpties gratis. Ja? De rest als u veel drinkt, dat moet u natuurlijk zelf doen. Ja? Maar de meeste zijn bescheiden. Of enkele na. En ik hoop dat u het allemaal ziet om die Makamba's dus wat leven in te geven, zodat ze ook wat meer actief worden in de liturgie. In september zal ik er zijn en vanaf oktober heb ik een probleempje, maar dat lossen we wel op. Want ik heb 1 kerk waar ik nu vanaf 1 oktober de avondmis om 5 uur heb. Omdat het zaterdagavond en zondagsmorgen is, daar komt geen kip. Dus daar heb ik ook geen zin in. En dan willen we kijken maar dat is maar 1 keer per maand. Maar dat is wel de laatste zondag ook. Dus we moeten kijken hoe we dat allemaal gaan oplossen. Bitte desea vosotros un feliz de domingo, en drumi dulce, junto con angelang y nada más. Señor sea con vosotros. Benedicirá vosotros la nobilidad de Dios y el Espíritu Santo. Vos na paz.